Dobro večer i dobrodošli na mom kanalu. Večeras ću vam pokazati kako imati dva WhatsApp naloga na telefon. Pa da počnem. Uđete u podešavanje, zatim u aplikacije, a onda u dvojne aplikacije. Pisat će vam svaki nalog zaslužuje svoju sopstvenu aplikaciju i da kreirate aplikaciju koju vi želite. Znači, kliknete na ovo kreiraj, a zatim uđete u WhatsApp. Tu kliknete, pisat će vam dvojne aplikacije. Znači, tu kliknete, onda će vam pisati dvojna aplikacija za Google uslugu. Izrada dvojnih aplikacija zahtijeva rad sa Google uslugama. Izraditi dvojnu aplikaciju za Google usluge. Uključite, onda malo sačekate da se kreira dvojna aplikacija. Evo vidite sami, uspješno je kreirana. Izađete iz ovoga i nađete, znači vidite WhatsApp jedan pored drugog. Ovo je klonirana WhatsApp aplikacija. Tu uđete, kliknete da otvorite. Pisat će vam dobrodošli u WhatsApp. Odaberete jezik koji želite da koristite. Evo kao recimo mene što je srpski. Onda idete na ovu stranicu. Tu kliknete. A zatim pisat će vam prihvati i nastavi. Onda u gornjem polju ide država, to sami znate, a dolje broj telefona da ukucate koji koristite na prethodnom, to jest prvom WhatsApp nalogu. Znači, nastavi. Želite da dozvoli da pristupa kontaktima. Znači, dodajete Google, dodajete nalog da biste mogli da pristupite, znači u slučaju traženja kopija poruka, znači od prošlog WhatsApp naloga. I onda uđete u kontakte, ostale i to je to što se tiče ove aplikacije. To je bilo sve u ovom klipu. Nadam se da vam se svidio. Zapratite me na ovom kanalu radi još videa koji će biti uskoro objavljeni. Pozdrav, do gledanja.